Hanya experiência ne bema kona bahia sendo sexual bahau wahingira kuliah de bahau sem telefone ne phone bahau mas be wahingira ida ne acontece haware hanesan boti de ne bema ko fende tebes haunia psicologia haunia mentalidade dalam rumah la força atau suruh situação será nessa ne hau boti de ne bema hau sente acontece bahau ida ne bema ansa halo tahu kau trauma e situação kalang kaloron dalam rumah hanesan manda video dalam rumah manda fotografia ne bema koni si lolong hanesan nye foto te nye peni si depois nye manda bahau ou dalam rumah nye telefoni hau kalambot dalam rumah nye video call hau kalambot ou dalam rumah nye manda mensagem bahau nye koko tu manda bahau diang karik o foti han telefone ga o kuliah hau ko video call hau se for pulsa o $10 nessa nem é bem importante mas itru halo video video sex lihu si video bele kala da uma pergunta será nessa nem moço bahau da uma situação kalang ida nem sempre acontece behana moris durante tinan ida no ida nem los vem acontece dala ida bahau mas bem acontece dala rua ona quase depois de tinan ida acontece takate tinanda no continua fila fali mas bem mai ho fotografia ne bem macanesa mas bem ho eman bem diferente suengira hau pronto a karak sai situação ne hau tem que calma o local nian hau tem que calma hau nian em primeiro lugar e depois segundo hau koko a aproximação ba eman bem conhece liu isso será nessa ne conhece liu assunto será nessa ne atu ne hau belhetan advice se sira informação se sira dalan será mak hau tu acesso ba atu ne belhetan informação husi parte ho to atu ne bel encoraja hau but ne bima hau halo mak hau koko tula entende wahira ne manda mensagem hala precisa hau la lika gasta tempo atu manda mensagem fali bania wahira ne telefone hau la precisa to foti ne video call kan ne manda ne isin lolong asa fotografia serne daat serne hala precisa tu hatete manda fila fali dia o hanesa ne bala precisa hau husik det e depois hau koko tu aproximação si parte será nesan foco pers hau koko tu basira atu ne karik sire solução seluk bela ajuda katulung hau dene relaciona ho assédio sexual na bem mag acontece li os meios eletrônicos hanesang WhatsApp ka Facebook how encourage a vítima sira tu labele tau kato keisha tamba ida número telemóvel hoto ya Timor agora registrona tamba ne fácil ba ita atu identifica semak manda mensagem ne ka semak kalau assédio sexual li os meios eletrônicos segundo banghira assédio sexual li husi messenger Facebook vítima nerasik bela hato keisha ba ya polícia atu polícia bela identifica semak naimba account Facebook idane nomos ikus leo how to hatete det kata tempo to ona ba ita foto ya Timor atu hapara assédio sexual nebe hasoro feto no ema vulnerável sira tamba assédio sexual hahalok nebe mak atlos no ema hotu labele tolera Wanhira ema da experiência assédio sexual online idane afeta tebes ba ema ni vida moris nomos ba ema ni mental pani vida moris ni impacto makane halo ema sente tau katulau sai halo ema la confiar ba ema barak ne bekarik ni halo interação online e depois ba ema ni mental le fo pressão bo tebes ba ema ni hanoi dalam rumah halo ni susah ratu toba dalam rumah wanhira ni toba kala ni bele mehiat e depois ni wanhira tulau sai ni sente tau tebes no dalam rumah halo ema referimos bele questiona ni valora nessa ema idak importante atu ita hatene idane hodi nune ita hatene onsa atu ita fo assistência ba ema hirakne wanhira karik ema rumah hato sai ba ita katakni experiência assédio sexual online anesan belum ida ka familia ida wanhira ita rona anesan ne dia katu ita laham nasa ba ita ne maluk ne dia katu ita rona ne historia ne la questiona nia mas be oferece ajuda sai ma kita bele ajuda no se karik ita nota ita ne maluk ne ia mudança ona ia nini hahalok karik nia lakoi lau sai karik nia tu lau sai nia tau karik atu usa Facebook ga WhatsApp ga Instagram botirak ne mani sente tau
dia katu ita hanesan suzere bania atau hasuru profesional rumah, exemplo bahasa psikologo rumah, ka konselor rumah, atau bele asisti, atau bele hare karik ni precisa asistência profesional rumah.